Kunasqa hermanos, napaykamuykichis tukuy qankunasta. Bendición t'akakamuchun hanaq pachamanta tukuy qankunasman. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan chunka soqtayuq kay sábado chunka hesq'onniyuq octubre killamanta. Titlonqa nishan ashka chiqan yachay. Kunanqa mañakusunchis Dios manta allinta hap'aqanapaq. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Juan p'anqapi hatun yupaynintaq kashan huch'uy yupaynintaq chunka tawayuq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Chay simi nisqaqa runaman tukorqa. Hinataq nuqayku ukhupi tiyakorqa. Chanta nuqayku hatun kayninpaq llipipiynintaq rikorqayku. Chantaq Tata Diospaq k'ata churin hatun kayninpaq llipipiynin karqa. Paypitaq munakuywan chanta chiqa kaqwan imamay hinapuni karqa. Kaypiqa parlashawanchis Jesucristo hamurqa kay pachaman nuqanchis hina. Pay tiyarqa kay pachapi runaswan wawa hina hamurqa. Warmimanta nasikurqa payqa. Chayta nishawanchis kaypiqa. Junta chay gracia chantapis chay chiqan parlaywan payqa karqa. Diospaq wawannin hamun kutirichiq tukuy runasta salvananpaq tukuy runasta. Paypi kashan chiqan parlayqa. Chayta nishawanchis kaypiqa. Nuqanchis munakunanchis tiyan apayta runasta yachanankupaq imachus Cristo nuqanchispaq paykunapaq. Chantapis imachus kashan chay responsabilidad pikunachus k'askakunku Jesucristoman payman ripunku. Imachus kashan chay responsabilidad representantes hina, testigos hina necesitanchis sapauq chayayta chay sumaq chiqanmanta yachayman. Sapauq yachananchikpaq imachus kashan chay salvación chay chiqan parlay salvakunapaq. Chay yachaypiqa parlashan chaymantaqa. Chayta nuqanchisqa hap'iqananchis tiyan, yachaqananchis tiyan. Pipichus kashan chay chiqan parlay, chay salvación nuqanchis yachanchikña. Jesucristopi salvaciónqa kashan. Chayta willana tiyan tukuy runasman. Paykunas yachanankupaq, ripunankupaq, creykunankupaq Jesucristoman. Chaypiqa paykunasqa salvaciónta hap'inqanku. Nuqanchispis ama qhipakunachu tiyan, astawanpis wakichikunanchis tiyan, qayllaykunanchis tiyan, astawan payman, paywan tiyakunanchis tiyan. Chayta willashawanchis kaypiqa, chay chiqan kaqta. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan. Imatataq ruwanan tiyan chay hanaq pachamanta yachay sapa p'unchay kawsayninchikpi? Kunanqa kutichisunchis kay ñawpakaq tapukuyta. Efesios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan tawa. Huch'uy yupaynintaq chunka qanchisniyuqmanta chunka pusaqniyuq kama.
Dios pach palabranca nishan hinata. Tukuyta kamachej Jesús pach sutimpi kahta kaita nikichej. Amaña Dios man mana kutirikohkuna hina purispa kausaychekchu. Paikuna khasi manakaj yuyasqankuman hina purinku. Paikunaj yuyayninkoqa mana allin. Yuyaykunawan laqhayachisqa kashan. Chayrayku Diospaj qosqan kawsaymanta karupi kashanku. Rumisonqo kasqankuraykutaq mana imatapis yachankuchu. Tapukuytaq nishan. Imatataq ruwanan tiyan chay hanaq pachamanta yachay sapa p'unchay kawsayninchikpi? Nuqanchesqa allinmanta cambiananchis tiyan. Manaña kawsakunanchikchu tiyan qhipa tiempo hinapi. Kay tiempopiqa, kay ñawpa tiempopiqa allinmanta tiyakunanchis tiyan. Allinmanta ruwananchis tiyan. Diospaj hina chay qhipa kawsaytaqa saqepunanchis tiyan. Chayta nishawanchis kaypiqa chay yachayqa, chay hanaq pachamanta yachayqa noqanchistaqa cambianawanchis tiyan. Kutirina tiyan sumaqman maypichus hanaq pacha yachayqa nishawanchis Jesucristoman hina tukunanchis tiyan. Espíritu Santo llank'anan tiyan noqanchispi sapa p'unchay tiempon chanta facultadesnin kawsaynin Jesucristoqa payqa nirqachu mana qusaqchu kay kawsayniyta runasman. Astawanpis payqa tiempontaqa churarqa yachachinanpaq tukuy wawasninpaq. Payqa llank'arqa salvananpaq tukuy runasta. Pichus uyarinku, pichus ruwanku Diospaq kamachinta paykunasqa tarinqanku salvacionta Jesucristopi. Payqa hamurqa mask'aq chantapis salvaj. Pikunachus chinkapurqanku. Noqanchis chinkasqa kasharqanchis. Ni imapis paytaqa qhipachirqachu propósitonta. Payqa munarqa hunt'ayta chaytaqa. Cristo qowarqanchis chay yachayta. Aprovechana tiyan taripanaqpaq chay salvacionta. Pay nishawanchis. Noqa kani chay cheqan parlay. Noqapi kashan salvacionqa. Sichus qan uyariwanki, ruwanki, llank'anki, qanqa taripanki chay salvaciontaqa. Chay cheqan parlaytaqa, chay cheqan ruwaytaqa. Espíritu Santo llank'achun noqanchispi. Amén. Iskaykaq tapukuytaq nishan. Ima iskay ruwaytataq churan Tata Diosqa wawasninpi atipaspa tukuy yachayta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido pay kutichimunqa Mendoza llaqtamanta. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, Dios tatanpaq munakuyninpi napaykamuykichis uqkutitawan. Kunanqa kutichisunchis kay iskay kaq tapukuyta imaynatachus kay Filipenses p'anqapi niwanchis hatun yupayninqa tawa. Huch'uy yupayninpiqa qanchis kashan. Ahinata niwanchis Dios tatanchis palabranqa. Dios tatanchispaq pasninqa aswan haqayman rin yachayninchismantaqa. Hallch'anqa sunqunchista yachayninchiktaqa Cristo Jesuspi. Kay tapukuyqa niwarqanchis ima accionta, ima iskay accionta Dios tatanchis palabran ruan nuqanchispi. Primeramente, hawasunman pay pasta quwanchis. Ima paz, pazqa tranquilidad. Pero kay pazqa femanta nuqanchis chaskinchis Dios tatanchis paqtaqa. Kay pazqa mana kay pacha hinachu. Kay pachapiqa tukuy países, tukuy runas paz nikunku. Pero mana paz kanchu.
pasta firmanku wakin paisesqa wakin llaqtaqa, pero ajinatapis tukuy tiempo maqanakunku. Chayrayku Diostatanchis niwanchis kay pasqa mana kay pacha ajinata qunchu, sino waq pas kayqa. Kay pasninqa diferente, waqhina, paz verdadera, siente con kawsayninchispi. Entonces, kayqa uj acción primeramente quwanchis kay pasta. Porque noqanchisqa tatanchis primero tatanchis paykunaqa Adán y Eva jardín del Edenpe tranquilidad karqa. Paykuna paswan kasharqanku. Paykuna mana llakikurqankuchu nimamantapis. Pero Diostatanchis pruebata quqtinqa paykuna desobedecesqanku. Mana kasusqankuchu Diostatanchistaqa. Chayrayku paykunaqa kayta chinkanku. Entonces Diostatanchis niwanchis sichus nuqanchis pasta munanchis Jesusman rina kana. Y payqa kay primera accionta quwasunchis paz. Chantaqa chay paswanqa sientesunchis proteccionta. Mana imapis pasasuwanchu, sino Diostatanchipi paypi confiana nuqanchis. Hermanos, nuqa niykichis mask'ana Diostatanchishmanqa. Paylla kay verdadera pasta quwasunchis. Payllapipuni protegidos kasunchis. Amén. Pachi hermano Guido, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Pillapitaq tarikun chay hunt'asqa yachay? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa llallawa llaqtamanta. Hermano Richard octawan Dios palabramante mantachi invitarishawanki kaypiqa kay Colosenses p'ankapi nin hatun kaq iskay huch'uy kaq iskay kinsayuq kay hinamanta Dios palabra niwanchis munallanitaq sonqusniyku kallpachasqa kanankuta munakuypi uchasqa hinamanta tukuy yachayta hap'isqasqa sumaqta riqsinaykutaq Diospaq pakasqa yachayninta chayta Cristopi paypiqa kashan Diospaq may hatun yachaynin yuyaynintaq kaypiqa entonces nuqanchis imata ruwakunanchik tiyani hermanos Tata Diospi paypi kashan yachay mana nuqanchispichu nuqanchis mana pantasuma fallasuma pero Tata Diospi kashan yachay Señor Jesucristopi paypi yachay kashan pay chay yachayta quwasuma pay nuqanchistaqa entendichiwasuma chayrayku nin nuqanchisqa wiñananchis tiyan pero wiñananchis imapi wiñananchis tiyan Tata Diosta riqsispa Señor Jesucristota riqsinanchis tiyan wiñananchis tiyan chay munakuypi chay kuyakuypi chayrayku nin Señor Jesucristo hamun kay hallp'apataman payqa rikuchiwanchis imayna chay principiosninpi chay palabranpi kawsananchispaq imayna nuqanchis chaypi taskikunanchispaq nuqanchis nin chayrayku payqa hamun nuqanchista huk ejemplo quwanchis imayna sapawaq ruwayatisuma hamun kay hallp'apataman yachachiy nin imayna chay nuqanchisqa kay pequeñanchis wiñananpaq kay Diospaq chiqanñanpi chay Diospaq sumaq ruwayninpi wiñananchispaq chayman pay hamun sapawaq nuqanchisqa hermanos chaypi winsunanchis tiyan ejemplo pay kasqa pay chayrayku phiñakuq runa phiñaywan parlaq paytaqa pay imaynawan kutichiq munakuywan Diospaq palabranta tapuq kanku imawan kutichiy Diospaq palabrallawan kutichirqa payqa kawsakurqa chayman hina chiqanta sumaqta Dios palabraman hina pay kawsakurqa entonces nuqanchis imayna kawsakunanchis tiyan Diospaq palabraman hina sumaqta kawsakunanchis tiyan chayta nuqanchispis chayrayku hermanos Espiritu Santota mañakunanchis tiyan
payqa Espíritu Santo dirigiwasunchis, yachachiwasunchis kay último tiempo chay promesa kasan, Espíritu Santo. Chanta nisallanta kaypiqa tatawan Señor Jesucristowan ñuqanchistaqa imata haywashunchis chay nisan kaypiqa qurita, chay quri yachayta haywashunchis. Payqa ñuqanchikmanqa chay yachayta sumaqta vidanchisman churanqa. Chayta hap'ikunanchik hermanos. Sapa hermana, chayrayku Tata Dios mañakuna mana pensanachu que ñuqanchikmanta hamun chayqa, sino Tata Diosmanta. Amén, hermanos. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Tawa kaq tapukuytaq nishan. Ima allin sumaq kamachiytataq korqa apóstol Pedro. Chay Diospaq qillqasqanpi kay tapukuyta qusunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa wawqisniy Tata Diospaq sutinpi napaykamuykichej kay llaqtamanta. Kay tawa kaq tapukuyta kutichisunchej kay ñawpaq kaq Pedro p'anqapi, hatun yupayninqa kashan huch'uy yupaynintaq kashan chunka kinsayuq. Yahinamanta Tata Diospaq parlayninqa nishawanchej. Chayrayku qankuna allinta qhawarikuspa yuyaychakuychej. Amata sunquykichejpaq munasqanwan atipachikuychejchu, chanta Dios qhasilla k'achay yanapay ninrayku imatachus sunquchaykichejman, chayta tukuy sunqu suyaychej. Chayta hap'inkichej maypachachus Jesucristo kay pachaman uktawan kutimunqa chay pacha. Ahinamanta kaypi niwanchej noqanchej Tata Diospaq kutimunan p'unchaykama kananchej tiyan chiqan ruwayninchejwan munakuyniyuq y tukuy kusikuywan suyananchej tiyan payta. Chayrayku kay apóstol Pedro nishawarqanchej noqanchejman. Chay sumaq yuyaychay yanapashawanchej ahinamanta noqanchej suyananchejpaq. Kay notampi nishallawanchejtaq noqanchejqa sumaq espíritu kusikuywan tukuy sunqu Tata Diospaq palabranta yuyaychakunanchej tiyan. Ahinamantataq noqanchej k'acha kayninpi chiqay kaypipuni kawsakusunchej ahinamanta sapa noqanchej sapa p'unchay chiqankaqtapuni ruwaspa Tata Diosta suyasunchej. Sapa noqanchejta Tata Dios yanapawasuchu chiqankayninchejwan ruwananchejpaq. Tata Dios sapa noqanchejta bendeciwasuchun. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Pesqa kaq tapukuytaq nishan. Imatataq ruwayta munarqa chay qillqasqanwan tukuy creyentespi? Kay tapukuyta qusunchis Pastor Corsino, pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Hermanos, hatunmanta saludamaykichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha tukuy qankunapaq munas hermanos mayunachus kay quechua gallopa qankuna astawan entendengis Diospaq palabranta tukuy qankunaman. Tata Dios hatunmanta tukuy qankunata bendicionenta t'akaykamuchun tukuy qankunaman munas hermanos. Tiapuanchis kay kunanpaq phishqakaq tapukuyman hina Apóstol Pedro nen imatataq pay desearqa lograyta chay hermanosman escribispa. Entonces pay apóstol Pedroqa kay iskaykaq cartataña escribisqa paykunapi riqch'ari kananpaq kay chiklla, o sea chikllanankupaq allin alimentota yuyayninkupaq. Entonces allin alimentoqa kashan yuyayninchikpaq munasqa hermano Diospaq palabra, iskay, testimonios, ¿ya? Documentales que Diospaq palabra manta parlawanchis. Entonces, chaykunawan alimentana kashan y machos Tata Dios manta hamun tukuy chaykunawan alimentana yuyayninchista, kausayninchista, mentenchista, almanchista, porque ajinamanta atisoma noqanchis, entonces
transformayman chayayta chay transformación man, ya porque chay imatach noqanchis alimentanchis yuyayninchista anchay nin preparan noqanchis caracterninchista allinpaq. Si noqanchis mana allintachu alimentacionchis yuyayninchistaqa, entonces mana allin runaqchu kasunchis. Si noqanchis alimentacionchis yuyayninchista cuentoswan, novelaswan, kay mundo chichikusaswan, entonces chayqa mana allin kusasta uyarisun, mana allin kusasta qhawasun, entonces mana chaywanqa alimentanachu yuyayninchitaqa, sinoqa Diospaq palabranwan, testimonioswan, kay espíritu profeciawan, entonces alimentananchis kashan yuyayninchista. Monasqa hermanos, chay ajinata nin Diospaq palabra noqanchqankunapis monasqa hermanos ney yachaychis imachus alimento, allin alimento kashan noqanchis yuyayninchispaq. Tata Dios bendicichun tukuyqankunata monasqa hermanos ney. Pachi, Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqta kaq tapukuytaq nishan. Ima yachaytaq ancha sumaq sapa almapaq. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio. Pay kutichimunqa Cochabamba llaqtamanta. Qhawarisunchik kay suqtakaq tapuyta. Kay suqtakaq tapukuypiqa nishawanchik ajinamanta. Imataq nuqanchikpaq lo más importante yachakuy o hap'iqakuy chay yachayta. Chay kay kawsayninchikpaq, kay aycha cuerpunchikpaq mana ninapi lawrananpaq, chay kasqa lo más importante nuqanchikpaq yachakunanchik. Chaymanta parlarishuanchik kay suqtakaq tapukuy. Nin Tata Diospaq palabranpiqa ajinata niwanchik. Kay apostol Pedro nin kay segunda carta kinsakaq y iskaykaq huch'uy chiklayninpi ajinata niwanchik. Munani yuyarikunaykichikta Diospaq aklakusqan profetaspaq unay nisqankumanta. Nin hinata munani nuqa qankuna yuyarikunaykichikta profetas ta yampata Tata Dios aklakurqa chaykunaq parlasqasninmanta. Chayta niwanchik. Salvaq Señorninchikpaq kamachisqasninmanta ima Señorninchikpaq chay chunka kamachiy chaykunamanta ima nuqanchik yachakunanchikta chaykunamanta parlarqas kay yampa profetas Tata Dios chiklakurqa paykunaqa. Chantapis nillawanchiktaq imamanta parlarqanku paykuna. Niwanchik ajinamanta kay Judas, San Judas qillqaypi nin hinata chunkatawayuq y chunkapisqayuqpiqa. Adanmanta pacha qanchis kaq runa Enoqqa chay runasmanta kay hinata sut'incharqa. Qhawaychik Señorqa waranqa aklakusqasninwan hamushan tukuy runasta juzgananpaq o huchachananpaq. Qhawariychik ari qankuna waranqa angeliswan kutimunqa y mana allinta ruwaqkunatataqri juzganqa o huchachanqa nispa willasharqa kay Enoc unayña Señorninchik Jesuspaq kutimunanmanta parlasharqa. Payqa huchasapa runasta huchachanqa tukuynin saqra ruwasqankunamanta huchachanqa. Mana chiqan kaqman hina kawsayniyuqkunamanta payqa paypaq kontranta may saqrata
rimasqankumanta ima. Entonces sagra ronasqanin Señor ninche Jesús paj contrampe parlajuna achaykunata huchachanka. Pero niwanchej kaypiqa llampa profetas parlasqanku Señor ninche Jesús kutimunanmanta preniyta munan primera venida, primer hamuyninta hamurqa Señor ninche Jesús nasikurqa Belén llaqtapi. Kunan chaymanta parlallasankutaq iskaykaq kutimunanta, chaytaq castellanopiqa nin segunda venida de Jesús. Pero chay kutimunamanta paykunaqa sumaqtapuni yacharikusqanku suyasqanku. Kunan nuqanchik kay tiempopi kikillantaq suyarinanchik tiyan. Kay tiempopiqa suyashanchik. Yachachisqa a profetas, apóstoles paykuna parlasqanku. Kunan kay tiempopi kikillantaq willakushan Señor ninche Jesús paq kutimunanmanta, muy pronto kutimunanmanta. Pero kay tiempopiqa maychika sagra parlaqkuna kanku, mana balichiqkuna chunka kamachiyta, hinapis chunka kamachiytaqa hisq'unllata sábado p'unchaytaqa mana balichinkuchu, tukusqaña nispa. Hinataq huchachanqanku, Tata Dios huchachanqa. Pero nin nuqanchik kay últimos p'unchaypiqa may hinatapuni miraykapun mana allinta yachachiqkuna. Chaymanta nuqanchikqa sumaqta riparakuna tiyan hermano, hermana y amigo. Entonces nuqanchikpaqqa uhampi hina kay Tata Diospaq palabran chinkasqa kasharqanchik huk p'unchaykunantaq wiñay kawsayman pay waqllawanchik. Chinkasqamanta wañusqamanta kunanqa kawsarichimuanchik. Ancha hatunta graciasta kunakachun Tata Diosman. Chayta palariwanchik kay suqtakaq tapukuy kay ratopi. Munasqa hermano, hermana, Tata Dios bendiciwasuchun sapa uqninchikta. Hinataq kachun kay ratopiqa bendiciones tukuy uyarimuqkunapaq. Pachi Pastor Demetrio, allen kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Kanchisqaq tapukuytaq nishan. Imatataq chay hatunman chayanan maychus qatin chay hanaq pacha yachayta runas uman yachachiqtin kay tapukuyta qosunchis hermana Virginia. Pay kutichimunqa Cochabamba llaqtamanta. Sumaq p'unchay kachun hermanos kay kanchis preguntapi niwasyanchis nin Dios tatanchis palabrampi kay tapukuy niwasyanchis imayqin objetivo supremo ñuqanchis apaykachananchis tiyan imaynata ñuqanchis yachaykunchis hinaman hina impartinanchis tiyan kay runaq qhapaq runaqman kay tukuy runaq kay kawsanchis no ve kay hallp'apatapi. Entonces primera de Juanpi niwasyanchis 5:20 pero ñuqanchis yachanchis Dios tatanchis hamunanta yachanchis imaynatachus hamunqa Dios tatanchis y hinaman hina ñuqanchis entiendinchis y charayku chaytaqa ñuqanchisqa yachachinanchis tiyan kay hermanosman kay runasman yachachinan kay sumaq warmis runas jóvenes niños tukuyman yachachinanchis tiyan pitaq verdadero Jesucristo, pitaq verdadero Dios tatanchis. Entonces chayta yachachinanchis tiyan ñuqanchisqa y kay verdadero Dios y vida eterna unaypaq Dios tatanchis pay verdadero pay eterno pay ñuqanchisqa a ver kay hallp'apatapi mayqa watasta tiyanchis ñuqanchis a veces ni 50 años más chayasyanchis ¿no ve? Y a veces kay 40 años man 30 años o 25 años wañusyanchis a ver wawaspis wañusyanchis mana chayanchis ni 70 manpis uqkunacha kay 100 mantaqa iskay 15 cha 100, 101, 102 chayasyanku chay
pero kay Dios tatanchis unay eterno mana tukukunchu Dios tatanchis Jesucristo. Entonces chayta yachachinanchis tiyan, chay kanan tiyan objetivo ñuqanchispa. Chayta ñuqanchisqa kay p'ekañanchispi hap'inanchis tiyan, ñuqa no ve, kay p'ekanapi ninay tiyan, unayta yachachinay tiyan, maykamanchis Dios tatanchis kawsayta qowanqa, chaykaman yachachinay tiyan Dios tatanchis palabranta eterno, Jesucristo eterno, vida eternata paykuna ofreciwashanchis. Chay objetivo kanan tiyan ñuqaqpata, qankunaqpata, limpu hermanuspata, hermanos. Entonces chayta impartinanchis tiyan Dios tatanchis palabranta. Y kay espíritu de profeciapi niwashanchis, kay vida kay hallp'apatapi ñuqanchis imaynatachus yachaykunchis kawsayta, chay hinaman hina ñuqanchis kawsananchis tiyan kay cielupi, kay sumaq llaqtapi ruwashan Dios tatanchis, no ves, ruwapawashanchis preparación. Entonces chayman kaypi imaynatachus preparakushanchis, kaypi kawsashanchis hermanoswan, familiarwan, qusaywan ima, hinaman hina aqhay chayta hinaman hina ñuqanchis aqhay sumaq llaqtapi kawsasunchis. Y chayman hina kay ñuqanchis imaynatachus educakunchis, no ve, kay Dios tatanchis palabrapi preparakunchis. Entonces kay obraqa mana kay llapichu, sino kay obraqa kanqa más allá, más hasta qayman chayanqa kay ñuqanchis yachaykunchis. Entonces ñuqanchisqa kay carácter tiapuanchis kaypi, no ve, carácter malo, carácter bueno, pero ñuqanchis tiapuananchis tiyan carácter bueno, kawsay achata kawsakunanchis tiyan. Chayman hina ñuqanchis simbolizan nin kaypi seguro kay ñuqanchis kanchis nin kay hallp'apatapi imaynachus kanchis kay carácterwan, hinaman hina ñuqanchisqa salvos kananchis tiyan, hermano. Chay objetivo kanan tiyan, hermanos. Objetivo ñuqanchispata kanan tiyan yachachiy tukuy runaqman, hermanos, tukuy runaqman. Imata yachachinanchis tiyan Dios eterno, Jesucristo eterno, Jesucristo hamun resucitan, kay Jesucristo hamun kay salvación ta ofrece ñuqanchisman. Chayta ñuqanchis yachachinanchis tiyan, chay objetivo ñuqanchispa, qankunapa ñuqanchis pichus palabranta, Dios tatanchis palabranta hap'in, hinaman hinan chaytaqa yachachinanchis tiyan tukuy runaqman, hermanos. Entonces ojalá Dios tatanchis ñuqanchista ya como niwanchis, no, ñuqanchis kanchis pecadores, pero hinaman hina payqa yachachiwanchis. Dios tatanchis bendicichun, Dios tatanchis palabranta, bendicichun limpo hermanusta espiritualmente, corporalmente, salud ninchispi, tukuy sentidunpi Dios tatanchis bendicichun tukuy hermanusma. Dios tatanchis kachun qankunawan y ñuqawan y limpo hermanoswan. Amén. Pachi, hermana Virginia, allin kutitisqaykimanta kay tapukuyta, hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakunata. Nuqanchisqa mask'ananchis tiyan chay yachaytaqa, chay chiqan yachayta. Yuyayninchispiqa mana sumaqtachu hap'iqanchis, pero kaypiqa nishawanchis qankunaspaq kashan chay sumaq yachayqa. Sichus qankunas mask'ankichis chay fewan creekuspa, chay promesaspi qankunasqa taripankichis chay yachaytaqa. Ama conformakuychu chay uchikita yachaywanqa, qan mask'anayki tiyan sapa p'unchay nishan kaypiqa. Chay yachaytaqa Diostaq qosonqa chay k'anchayta, chay yachayta. Ama qhipakunachu tiyan, mask'ana tiyan, mañakuna tiyan Dios mantaqa. Paylla sumaqta wakichiwasunchis ripunanchikpaq haqay hanaq pachaman, haqay wiñay kawsayman wakichikuna tiyan. Amén.
Munasqa tatay qankashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay kallpachay Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.